Biz adamlar köçөнün baарын ikram kılabız, үйдө ikram kılbay kalabız da. Ayal güyö ayalga sый көрсөтпөй kalat kedi. Antkeni biz çoğu yaşap atabız deyt, андай bolbойт da. Makkada, Pakistanda şeyh var. Şeyh Tarık Jamil degen. Anan biri aytıptır, ayalım öközün tilimiz takır gelişmeyt. Ököz duruşa veremiz dep. Bir dem salıp beriniz ayalıma dep. Güyösü aytıptır. Anan ayal şeyh aytıptır, hey sana bir yol üreteyim. Sen bardağı tamak jep atkanda et alıp ayalının oğzuna sal deptir. Ağa jegiz deptir. Al ağa kıyın erkek antı bolbойт, namus tanıp ketet. Anan barıp jedirip eptir. Anan dağı dele mamele jakşı emes dep arızdanıptır. Barıp atkarın uşunu deptir. Anan güyösü var tamaktar bismillah aç özüңü dep salıp koysu ayal jüregi jiyip ketip sen akılın buga jetpeyt ele kim үйrөttü ayt deptir. 20 yıldan beri mani vergen ap kelesin bardığın, bирок bergen özünçe bölökçö. Aç özüң salıp koyun aytkan. Ana mağa Şeyh Tarık Jamil uşintiп ayt dese, ağa daro dua kıldı deyt. Emne üç paygambarın sünnetinde var. Paygambar aleyhisselam tamak jegende öz jep turup Ayşanın özüne salat bolчу. Andan kursağı toyup dele ketpeyt. Bolgon adamga bolgon mani berүү degen söz urmatты bir tuğanım. Demek birinci gezekte en jakın adamlarga urmat көрсөткөндү, sый көрсөткөндү bilişimiz gerek. Adamlar oşonu menen dinge geliş gerek bolot da. Adamların akıllarını biz tevelep koyuyoruz. Şunun için baldarыбызга, kızlarыбызга, bir tuğandarыбызga jakşı mamele kılsak jakşı gelet. Biz emne bir tarınganbız, tarınıştı 15 yıl saktayбыз. Oşonda uşintiп aytkansın da oşonu karmap jüre verебиz. Разборкага күтөбүз да. Анын эмне кереги бар? Аны Кудайым териштирет. Эгерде ката болсо катасын алат, туура болсо туурасы. Биз кечиргенди билишибиз керек. Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Ирхаму ман фил арди, ярхамукум ман фис сама." Жerdegilерге ырайымды меринде болгула кечиргиле, Кудайым силерди кечирет да. Шоның үчүн эч убакта көкүрөккө кек сактабаш керек. Абысындар бар, билесиңер, 30 жылдан бери сүйлөшпөйт да. Эмне? Ушинтип айткан тойго барганда мага мында кездемей коюп койгон деген менен адамдар катташпай калгандар бар да. Аркага тушташ керек анын бардыгын. Достор ортосунда кичинеге таарыныштар бар, онун баарын жокко тушташ керек. Биз ага жаралган эмеспиз. Биздин жүрөк адамдарга жакшылык бергенге, адамдар жакшылыкка чакырганга жаратылган. Жүрөккө кек сактоо, бирөөнү жаман көрүү, өч алуу дегендерге болбойт. Жүрөк аны көтөрө албайт, урматтуу бир тууган. Ошон үчүн жүрөктөн чыгарып салыш керек. Өч алып эмне кыласың? Кудай деген бар, кыямат деген бар, тозок бейиш деген бар, анын бардыгы бар. Азыр ачык анын кереги жок. Анын кереги жок. Sen biröөгө geçirsen sana geçirim beret, urmatlı bir tuğanım. Oşonun için biz Kuday'dın geçirimine hareket kılışыбыз gerek. İkram degen emne? Adamlarga koldan gelgen jardamды berүү degen söz. Adamlarga jardam bersek, adamların akısın bersek, anan Kuday taala bizge jakşılık beret. Kebir erkekler bilebesinler ki, köçödө bardığı menen süйлөшөt. Munu menen tamaşalaşat, munu menen gülöt, kanday deyt. Үйüne girgende ele kaşı uyaka düşüp kalat misal üçün. Anday bolbойт. Ayallar da uşunda köçe sanıp çıgat, başka kılat. Үйüne gelgende güyösü kesi mantı pişirgan boydan öyle çıkıp dayardan tosu ala veret de. Jok anday bolboş gerek. En jakşı mamile, en jakın adamlarga boluş gerek. Andan keyin kete öre turgan boluş gerek. Demek ikram degen durmatты bir tuğanım. Birimiz sıylagan durmattagandı söz türdü bilişimiz gerek.